फरायसाफोर जों दिनै चैप्टर 9 नि सेक्शन 9.2 खौ सोलोंगोन। आइडेन्टिटिबो दङ, फर्मुला दङ, इक्वेशन्स दङ, एक्सप्रेशन दङ बे सेक्शनाव। माखासे इम्पर्टेन्ट आइडेन्टिटिस दङ, एटलिस्ट 3 to 4 आइडेन्टिटिस दङ हा। बेखौ मोजाङै सोलोंथार। इजि, all identities are very easy, नाथाय खामानियाव होगोन, बिराद खामानियाव होगोन। बेखौ बे मोनब्रैसो आइडेन्टिटिखौ गोसोआव लाखिनो हाबाथाय एलजेब्रानि प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनो हागोन इजिलि। ओके, दानिया नैबावनि फार्स्ट आइडेन्टिटिखौ नायनि। गिबियाव नै बिदाबारि राशि x plus a खौ नै बिदाबारि राशि x plus b जों सानजाबनि फै। This is one of them, this is one of them. नैबे बाइनोमियेल टार्म, माने मोननै टार्म दंना x plus a, ओमफ्राय नैबेबो मोनसे बाइनोमियेल टार्म x plus b. x आ कमन, a आरो b आ कमन नङा, दस्रानि। बेखौ खालामनानै नायनि। बेखौ मोननैजों सानजाबोबा मा मोनगोन होनदों। You multiply these two terms. बेयाव माल्टिप्लिकेशन दंना, माल्टिप्लाइ खालाम। मा खालामगोन जों रोंखागौ, x जों बेखौ खेबसे सानजाबग्रोगोन ना, ओरैनो। बेनिफ्राय प्लास साइन दङ, प्लास। बेनिफ्राय a जों आरो बेखौ खेबसे सानजाबबावगोन ना, नैबे। ओके, 2 times जाबाय ना। दानिया बेजों बेखौ सानजाबबावो, बेथ' भेरि इजि। बेनिफ्राय आरो बेखौ बेजों सानजाबदो, x स्क्वायर मोनगोन, x into b, xb। बेबायदिनो बेजों सानजाबदो आरो बेखौ बेजों सानजाबदो, ax ab। अलराइट, बेखौ ax स्क्वायर bx ax, बेखौ bx ax लिरदों, ax ab xb equal to bx, right? No difference. ax equal to xa, right? पोजिशना जेबो जाया, एखे मल्टिप्लिकेशन नालाय। ओके, then finally you get this. बेयाव मा x आ कमन ना, x is common, ओंखायनो x खौ बाहेरायाव दोनदों, b a plus b बेखौ सिङाव सोनानै दोनबाय, x आ कमन। ओके, बे फाइनाली फैबाय। Then this is the identity, universal truth. Irrespective of value of x, x नि भेलुआ जेबो गुबुन-गुबुनफोर जानो हागौ, गासिबो value of x, all kinds of value of x, all kinds of value of a, b, this is always true. ओंखायनो बेखौ आइडेन्टिटी होनो, आइडेन्टिटी। For all values of x, all values of a, all values of b, this is always true. It holds true. ओंखायनो बेखौ आइडेन्टिटी होनो। बे इक्वेशन गोसोआव लाखि, x plus a bracket x plus b equal to x square plus नैबेखौ दाजाब a plus b into x plus a b को सानजाब, बेखौ सानजाब। Remember this, okay, very easy. एग्जामावबो क्वेश्चन फैनो हागौ, एनी क्वेश्चन फैनो हागौ। Proof this equal to this. मारै प्रुफ खालामनोबा नैबेखौनो खालाम, बे स्टेप्सखौ लिरजोबबानो प्रुफ जागोन, एग्जामाव फैनो हागौ, बेबायदि एग्जामाव फैयो। प्रुफ दिस इक्वल टु दिस। ओके, दानिया माखासे एग्जाम्पल नायनि। ओके, some example let us see. Let's say x plus 2 multiplied by x plus 3, right? एक फॉर्मूला दंखायो, x square plus x दङ ब्रेकेट a plus b, नैबे 2 आ a 3 आ b ना, so 2 plus 3, okay, plus a into b, a is by 2, so 2 into 3, correct? So this is equal to x square, this is 5x plus 6,
Okay, this is how we can solve. Okay, now let us do something interesting. I'll scroll up a little bit. Okay, now let us do here. Then everybody case only. Let's say x more plus a, x minus b. What will be the answer? Okay, so because जों बिदि लिरफिननो हायो बेयाव प्लास माइनास दंना माइनासखौ आं प्लास खालामनानै लिरगोन मारै लिरनो हागोन बेखौ x plus a okay x plus b b आ माइनास से ओंखायनो ब्रेकेटाव दोनगोन आं माइनास b okay प्लास प्लास b नि जायगानि बाव माइनास b okay now easy for नैबेखौ सिदा लिरदो x square plus x खौ लिरग्रोबाय आं ब्रेकेटाव a आनो प्लास बाट b आ माइनास b से नैबेसे ब्रेकेट प्लस ab a आनो b आ माइनास b okay so this is how much x square plus x a plus minus minus na sign rule so b बेनिफ्राय प्लास माइनास साइन रुल माइनास ab okay नैबे आइडेन्टिटिखौ बाहायनानै जों बेखौ माइनासबाबो खालामनो हायो दाना नैबेखौ होनाय ओके बेबायदि आচ্ছা बेनि एग्जाम्पल नायनि बेनि एग्जाम्पल नायनि बेनि एग्जाम्पल माखासे एग्जाम्पल नायनि जेरैहाय x plus 3 x minus 2 होमबा मा जागोन जोंहा फर्मनि आइडेन्टिटि दंखायो x square plus a minus b a आ जाहैबाय 3 b आ जाहैबाय 2 then x then minus a and b 3 into b okay so this is equal to x square plus just x minus and b over here 2 now so this becomes 6 this is how we solve it okay जेराव प्लास नांगौ माइनास दङबा बेबायदि लिरनानै कन्भार्ट खालामनाय okay माइनासखौ प्लास खालाम okay then this minus itself is become b okay दानिया आर मोनसे नायबावनि very interesting x plus a into x plus a मा जागोन बेयो okay x square plus x को लिरग्रोबाय आं a plus b b आ मा this is b b आ जाहैदों r a बाव okay then plus a into b what is b b is actually a so this is equally x square plus 2ax plus a square okay for example x plus 2 will be how much x square plus 2 into what is a equal to 2 then you have x then a square so this is x square plus 4x plus 4 नैबे आइडेन्टिटिखौ लानानैनो मा रोखोमनि लिरनो हायो जोङो you can derive this are derived okay बेखौनो लानानै बे मोनसे आइडेन्टिटिखौ लानानैनो जोङो माखासे derive खालामनो हायो okay very important all right okay let's move forward
Iko nai foreigner ni nai difficult kaya ko easy to understand. Makasi example ko to kuha ni ko na ito. Yeah, maybe example ko nai example easy example na. 2x plus 3, 2x plus 7. Maybe ni jai by A, or ni jai by B, right? Simple. X square 3 plus 7, 3 plus A plus B, right? X is 2x, this is X, 2x, and then 3 into 7, A into B. Okay, simple calculation. Ni mo na din eh. Daniel. X plus 8. Now, divide by A, maybe minus A. B equal to actually minus 5. Okay, B equal to minus 5. And can I go with the B actually B. Okay, then I need identity over there. Wow. Okay, zero kago. X square 8 into minus maybe B, which is minus 5 into X plus 8 into B, which is minus 5. So you get this. Alright, easy. Very easy. Formula ko, identity ko gusto laksiban eh. Kaso easy jud ni. Very easy jud. No difference. Yeah, this is very clearly ane. Ni be page by jing na x, right? Ni be a jing na minus 1 5. B jing na b equal to minus 10. Line mo kini. A equal to minus 15. Oh, not minus 15 B, minus 5 more, minus 15. B equal to minus 10. Unify, this is our x. Then A, which is minus 15. B, which is minus 10. Okay, simple. After that, just solve it. You get this. Easy. Alright. Then maybe different type ni hai. Okay. Maybe 102 and 97 in multiplication. January lin hai ko 100 ko common लाने खालामदों ha. This is x, this is a 100 निफ्राय plus 2 लानानै b a खालामदों, नैबेखौ x खालामनानै बेखौ a खालामदों. Okay, थिग बेबायदिनो नैबे x, नैबे minus 3 आ जाबाय b. Okay, so x equal to 100, a equal to plus 2, b equal to minus 3. Okay, बेखौ लानानै साननानै जोङो नैखौ मोनगोन. Okay, बेबायदिबो फैगोन एग्जामाव. Twisted question बेखौ twist खालामनानै होयो. Twisted questions. Okay. Tanya 9.2.2 खौ खालामनि. Okay. दानिया जों जायखिजाया मोनसे नै बिदाब राशि a plus b नि बर्ग दिहुनगोन. बर्गनि मान दिहुननि फै. बर्ग means square, right? जों मिथिखागौ. बर्ग means square. जेरै a square means b into a, right? B square means b into b. Okay, that's going to borg. Okay, बेखौ नायनि सोलोंनि. नैबेनो जाबाय मोनसे expression a plus b whole square बर्ग. Okay, मोननै same term a plus b into a plus b. Okay, जों मिथिगौ बोरै सानो बेखौ. आगोलाव a खौ बेजों खेबसे सानजाब, ओंखायनो बेखौ मोनबाय जोङो. बेनि उनाव प्लास दङ, ओंखायनो प्लास. बेनिफ्राय बेखौ खेबसे आर बिजों सानजाब. Okay, नैबे. Alright, बेखौ सानोबा a into a square, a plus a into plus b ab. बेनिफ्राय जोंहा प्लास b plus b into plus a
BA, then plus B into plus B, B square. Okay, finally you get this. These two are same, so can you be plus 2A. Okay, this is the equation of this. Okay, these two are same. Equal. Because A plus B whole square ni formula identities. Because very important. Maybe. A plus B whole square equal to A square plus 2AB plus B square. Okay. Then because those are type maybe solve column nine with one way of solving. I mean arriving to this particular equation. But proof example proof this equal to this. Which steps collected? Okay, all the steps we need to write. Huh? Okay. Is there one way of doing? जोंहा आरो मोनसे आयदा दङ बेखौ बे फर्मुला मोननै जों आगोलाव सोलोंखादोंना x plus a x plus b equal to what? X square, right? Plus a plus b into x plus ab, correct? X square x money niveau. This is actually x. This is actually a. Okay, so this is x. This is a. This is again x. This is actually b. Same. Now neighbor ang replace खालामोबा आं बे फर्मुलाखौ बेखौ मोनगोन equal to linear x square money a square plus ab money this is these two, so b plus b ओमफ्राय जोंहा ब्रेकेटाव दङ x x x money मा a, right? A plus ab money b into b into b. Okay, so this is equal to a square plus 2ab plus b square. This is same as this. Okay, बेबायदिबो जों प्रुफ देखायनो हागोन आरो नैबेखौ इउज खालामनानै. Okay, बेबायदि प्रुफ खालामनो हायो. Both are same, but बुकाव नैबेखौ होदों to follow this, but you can also use this, follow this one. Okay, all right. Then माखासे example like this. If I say x plus 2 whole square, x money a. Okay, x equal to a here. Okay, so x square plus 2ab. 2ab, what is 2 or 2 and what is a and b? A as a by x, b as mana, b as in again 2. Okay, plus b square meaning 2 square. So this is equal to x square plus 22 4x plus 4. Understood? Okay, I'm mentioning only. Okay. X plus 3 whole square equal to how much? This is your A, this is your B. Okay, so x square plus 2ab. 2ab means A is x, B is 3 plus B square. B square is 3 square. Okay, so x square plus 6x plus 9. Easy? Okay.
All right, this is another, or there is another type. If I ask you 105 whole square numerical variable. Okay, this can be written as huh? Okay, so this is equal to 100 square plus 2 into 100 into b is 5 plus b square 5 square. Huh? Okay, so this is equal to 100 again 0 plus 100 again 0 to multiply 10 to multiply with 10 1000 plus 25. Okay, then I go some column there. Go some column. Okay, so this is what 1000 this is 1 0 0 0 plus 25. So this is 1 1025. Okay, all right. नैबे सावगारिफोरखौबो एसे फरायनानै नाय जिअमेट्रिकेलि मारै खालामनाय जादों अके अके नैबाव मोनसे मावदिन्थि होदों बेखौ नायनि दे बे मावदिन्थिखौ नायनि मारै खालामदों इजियानो अके सिगाङावनो दङ जोंहा नैबे बे आइडेन्टिटिखौ होनानै सिम्प्लिफाइ खालामथारदों सानजौगासै दिहुन 203 whole square 3p plus 5 whole square 7x square plus 2y whole square. Okay, so this is here 203 को जों बिदिबो लिरनो हायो okay दाना डाइरेक्ट नैबेखौ बाहायदो नैबे आइडेन्टिटिखौ a square बाव a आ जाहैबाय a this is जाहैबाय b. Okay, so a square plus 2ab, a and b, then b square. Correct? Then multiply खालामबा बिदि मोनगोन बेखौ multiply खालामबा बेबायदि मोनगोन then बे मोनगोन finally you get this. Alright? Easy? Beleni. This is actually a, this is actually b. Correct? So a square on 3b whole square plus 2ab, a equal to 3b, b equal to 5, then plus b square. B square means 5 square. Okay? You go simplify kalama b again. Easy? R we go 7x square plus 2y square. Maybe it's a correct? Benify maybe b. Okay? Okay, easy. 7x square whole square plus 2ab and b square. Finally, you get this. Alright, easy tar, huh? Formula ko बसायनो रोंनांगौ होमबानो easy. दानिया मोनसे derive बानायनि हो जोङो बिदि लिरदोंना बेखौ आं ओरैबो लिरनो हायोना र' a plus b whole square को जों मा लिरदों a square plus 2ab plus b square बेखौनो आं ओरैबो लिरबावनो हागोन हा a plus b whole square बेखौ महर minus 2ab equal to a square plus b square. Okay. Because of corollary, derive equation. Nengao koma equation man ganna like if a plus b equal to 5 and ab equal to 6, find a square plus b square. Mari kalam easy. Okay.
어그간에 동원하니 a square plus b square equal to 정한이 간에 동 a plus b whole square. Now what is a plus b 간에 동이 5. Okay. So jangan 5 square then minus then 2ab equal to 6 간에 동이. So 6. So this is 25 minus 12. This is how much? 20, 13? 13, right? Okay, this is 13. So, we already derive equation ko ba gusto ko ha? Problem ko iba, PVT problem jo bi. Direct PVT ko amang siya na. PVT jo question nga a square, find out a square plus b square. Okay, iko ba gusto ko ha? Ang lead pin nito. So, from here, from this equation, what we can write is a plus b whole square minus ab minus extreme level ab equal to a square plus b square. Because okay, very important problem ko niyo solve kalam ba iko ko nang to very pigana a square plus b square find out bisire bini bela ko gan bini ko gan a plus b ni bela gan tas sa kalam 5 din na a into b equal to 6 find out a square plus b square. Very question पे है twisted question actually. Very question पे क्या सीधा सीधा question ना कौन पे है very twisted ना वो okay ऐसा वाला की all right. Okay tanya section 9.2.3 ko na ini बे खेबाव जों जायखिजाया मोनसे नै बिदाब राशि बाइनोमियेलनि बर्गनि मान दिहुनगोन बर्गनि मान ओके दिहुननि फै a minus b whole square आगोलाव जोङो a plus b whole square मोनदोंमोन ना आगोलाव जोङो a plus b whole square मोनदोंमोन दा बेयो जाहैबाय माइनास ओके बेखौ जों बिदिबो लिरनो हायोना मोननै ओके बेनिफ्राय बेनि सानजाबनायखौल' जों रोंखागौ आगोलाव a जों बेखौ सानजाबग्रोदो बेनिफ्राय माइनास होदो देन b जों आरो बेखौ सानजाबबावदो राइट a जों सानजाबनाया नै नैबाव माइनास होदों मानोना जोंहा नैबाव माइनास दं ओके बेनिफ्राय बेखौ सानजाबदेरदों ओके ओमफ्राय a into a square माइनास दङ ab देन माइनास ओंखायनो नैबाव माइनास जोंहा बेयाव प्लास दं माइनास ba देन माइनास माइनास प्लास b square जों बेफोरखौ रोंखायो आगोलाव then a square ab plus b square so this is called a square minus 2ab plus b square. Finally, a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square. Remember this identity. x minus 5 whole square नहीं है. This is equal to, this is my a, this is my b. A square means x square minus 2ab, my a is x, my b is 5, then plus b square, 5 square, okay? So this is actually x square minus 10x plus 25, okay? This is the one. ओमफ्राय आरो मोनसे नायबावनि x minus 2 whole square equal to, so this is my a, this is my b, okay? So x square minus 2ab, a is actually x, into b equal to 2, plus b square means 2 square, so this is equal to x square minus
4x 2 into 2 4 then x plus 4. Hmm? Okay, easy. Then yeah, B equation ko ang reveal na ina A minus B whole square ini minus ko ang actual ako plus 2ab equal to a square plus b square. Okay, iti bilin na ina ko. Okay, just remember this also. All right, let us move on. अच्छा anyway geometrical interpretation equation ay nila geometrical interpretation. Okay, alright ni makasi example dong ako na ini. Maybe makasi example dong. Ta beta a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square ko bahay na ni sanjam kasi tiho. Yes, nai dani. 498 square. 498 square ko jumijubilin na ina 500 minus 2 then this is a square then this is 2 the a and b then b square. Okay, so finally you'll get this. Very easy, very easy. Nebikuna did this entire thing is our a, this is our b, so a square means 7a square 2 7a is basically a 2b actually our b plus b square. Okay, so finally you get this. All right, easy, very easy. Nibiko na inide. Okay, nibiko na ideni. Maybe divided by a divided by b. Okay, so a square means 2 by 3 into x square again whole square minus 2abจึงมี a นะคะ then b 5 so b square. Now this b square ko जाएगा गाछ को square खालामनांगौ ha 2 को square खालाम 3 को square खालाम so 4 square 9 square then x to the power 2 को square खालाम बेखौ गोसोआव लाखियो x square to the power again square होमबा मा जायो 2 into 2. Okay, so x to the power 4. Take within a x3 3 into 2 actually x to the power 6. So remember this. Remember this. Multiplication column na doesn't know because to the power to because multiply column na ni. Multiply column. This is 2 into 2 equal to 4. Okay, multiply column. So finally you get this. Alright. Okay. Easy kantagoni je. X to the power 3 again 5 majagan. This is equal to x to the power 3 into 5 equal to x to the power 15. Okay, but x to the power 3 into x to the power 5. Idi ba maja x to the power 3 plus 5 equal to x to the power 8. Okay, just these two are different. Okay, these two are different. Okay, all right. All right. Dania ni biko na ini 9.2.4 ni bida berasi a plus b ko ni bida berasi a minus b jeng sanjab ni phai. Itu multiplication. B मोनसे राशि नैबे मोनसे राशि नै a plus b a minus b बेखौ मा खालाम जों रोंखागौ ना
नैबेखौ बेजों खेबसे सानजोब्बाय अके नै बेनिफ्राय बेजों प्लास होदो प्लास होखादो आरो बेजों आरोखौ खेबसे सानजोबबाव बेखौ मोनबाय जों इजि गले गले खालामगासिनो दं मोनसे जिनिसखौनो स' a into a square minus दङ स' ab then plus b into a ba plus b b plus नैबे माइनास ओंखायनो बे माइनास स' b into b b square अके बेनिफ्राय नायदो नै a square minus ab plus ab minus b square ये cancel out जाबाय so a square minus b square ओके खेबसे नायबाय नैबे मोनसे राशि बे मोनसे राशि प्रडाक्ट सानजाबदो सानजाबनायाव जों बिदि लिरनो रोंखागौ ओके फाइनाली you have these two you are cancelling out so you get only a square minus b square this is the formula बेखौ गोसोआव लाखि a plus b into a minus b equal to a square minus b square okay square आरो जुदि b आ जुदि नैबिदि जायोबा होमबा b square minus a square जागोन बेखौ खोन्थादों बेयाव हा जेराव माइनास जायो बे माइनासथिं थाहैगोन हो बाव b आ माइनास मोन ना माइनासआव थाहैबाय बेयाव जुदि a आ माइनास बा a आ माइनास जागोन okay all right let's see some example x plus 2 x minus 2 okay direct a square minus b square x square minus 2 square simple straight okay harmony x plus 5 x minus 5 equal to x square minus 5 square equal to x square minus 25 okay very easy बेबायदिनो 15 not 15 okay I will write in a different way जोंहा जुदि ओरै लिरनाय नुयोबा okay 15 खौनो लानोसै दे into 5 बेखौ जों मारै लिरनो हागोन जोङो 10 plus 5 लिरनो हायोना बेनिफ्राय 10 minus 5 लिरनो हायोना okay so this is actually 10 square minus 5 square right so it is 100 minus 25 which is actually 75 बेयाव फिसा नाम्बारथ' ओंखायनो इजि मोनदों गिदिर नाम्बार मोनोबा बिदि खालामनानै सानोबा सल्भ खालामनो इजि जायो okay right I hope you have understood this let us see some example माखासे example दंखायो नायनि दे नैबेखौबो नाय नैबे geometrical interpretation okay बेखौबो एसे नायनानै ला माखासे नैबेलाय नै माखासे मावदिन्थि दङ नायनि मावदिन्थि 16 a plus b bracket into a minus b equal to a square minus b square थाबिथाखौ बाहायनानै सानजोब दिहुन नैबाव नायदो 102 into 98 102 98 बेखौ जों बिदिबो लिरनो हायोना 100 plus 2 okay into 100 minus 2 okay नैबेनो जाहैबाय जोंना a नैबे जाहैबाय b correct so a square minus b square easy very fast easy multiply खालामबाथ' गोबाव समय लायोमोन ना बेखौनो easy ओमफ्राय बेखौबो नायदो नै x this is actually a 2y this is actually b so directly x square minus b square
That means 2y square. So you get this. Okay. Take pay within an equal idea. 11, this is A. Okay, this is B. So 11xy whole square. Okay, minus 3x whole square. Finally get this. 이 포뮬라고 아이덴티티고 바이오는 지금 산잡는구만 나 그죠? 이거 좀 보라 캡시 산잡으면 이거 보라고 산잡으면 right? kalau lihat nang mana na tabi ni tabi ta ko use kalam na ni quick quickly jeng solve kalam hai okay all right bak denang exercise kalam ba ar bangsin selang na ganing okay exercise dong na gobang exercise dong tere okay this is summary this is basically summary okay this is basically summary जोङो दासिम मा मा सोलोंबोखो मोनसे थाबिथाखौ जों सोलोंबोखो आइडेन्टिटि जों मोनब्रै आइडेन्टिटिखौ सोलोंमोनदों हो बे जाबाय नाम्बार 1 a plus b x plus a into x plus b equal to x square plus a plus b into x plus ab okay ओमफ्राय मोनसेया दङ जोंहा a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square बेनिफ्राय जोंहा दङ नैबाव a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square बेनिफ्राय दासो जों बेखौ सोलोंखांदों a plus b into a minus b equal to this a square minus b square okay गोबां exercise खालामगोन होमबा बांसिन क्लियार जागोन हो बांसिन क्लियार जागोन alright okay दानिया next भिडिअआव नैबे सोंथिखौ जों खालामगोन हो सोंथि बिदां 9.2 खौ जोङो नेक्स्ट भिडिअआव खालामगोन अके अन्नानै नेनानै थाबाय थादो साननैसोनि उनाव आपल'ड खालामगोन अके बाय बाय थेंक इउ टेक केयार